mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira mutyo ari nta ngororano muzagororerwa na so wo mu ijuru, ahubwo nugira ubuntu Gira ntambuke. Tambuke. mbese ntiwocariye Girayo maso. kwinjiriye ubaye gute hano muri biriya nari nsoma hano Bibiliya avuga ngo banza wumve Ko ndumva. Tugize amaguru. mama uje gutora ibishyimbo hano hariya mu gitekero hahari Gutorera hano. wagiye mu gitekero Keneye gutorera hano. muraho neza ni umuruho gusa ejo bundi nageze nari mvuye mu kiraro nsanga inka z'iwanje noneho zaciye mu murima w'ababembe ndakurahiye none uherereye hehe wa uherereye hehe ese uracyagira ibibuga bitatu wowe ndakuzi wowe none nanje nari ngize ngo ntahe ndapfuye nukuri ndapfuye iki ryari rimereye nabi urabizwa nzaza nicara mu kiraro nanje narije kubaza amakuru y'ukuntu iwawe hameze nagize ngo sinotaha ntakubwiye ko ndi gutaha uzambwira amakuru y'iwawe uzantume amakuru y'iwawe naringize ngo nkubwire ngo ejo utazavuga ngo nagiye mu rugo ntakubwiye dore ko umaze n'imyaka myinshi cyane iyo ngiyo sinzi niba warabonye uburyo bwo kohereza urwandiko nje nararutumye sinzi ko rwagezeyo barantelefona kuragira ngo ugene amakuru menshi uzoshika nyine uramutse uriya wo mwacu hanyuma rero uzombwirira wa muhungu wawe muhungu w'umugore wari uvuze gute oya uzombwirira ujya w'iwacu uzondambukiriza ujya w'iwacu yose ari hari umuyaga ujya mugore w'iwaje gati uyoga amateri mega basigaye bakoresha nyine abahungu b'abasore ngo ni amateri numaraga uzombwirira urya muhungu w'iwaje wakajya akagore kacu kagapfakaza uti so wanyu baturabesha so wanyu yageze mu kiraro asanga hari inka zimwe ngo baheruka kugurisha sindamenye uko zagenze musarire mbimwe mu gusuzuma musarire bw'ubusaza sinshi ndazimenya aragusiza imirimo irakwishe none ikimwe ni wa mwana urumpaye sinzi ngo wari umuhaye ninde waruguhaye uturutse ako noneho tugo kunsoma wari usomye usomye n'ubwo mbona ruvuye kure ruvuye he kwa Gatarama ko ntashaka kunyica rusomye nyine wicaye yewe Kaparani ndabaramukije cyane babaza nimba mumeze neza hazi no kwanda twebwe tumeze neza turakomeye nta kibazo gusa mu masuhuriro turasakuzaga gusa mu masuhuriro umvaga n'umushuti wawe gusa mu masuhuriro ubwatsi burabuze cyane none nari nshaka kubamenyesha ko mfite kuza kurara iwanyu none ga munyitegure kurumva none oya yejo mu gitondo none ga munyitegure
none ga utegura umushitsi uzomugaburira iki? si wowe jewe kandi nijo uza mu gitekero guteka none tuzomuha ibishimbo ngibi nizo tuza guteka ibishimbo uzabigarura umushitsi zana ifaranga tuje kugura imboga ejo tuzotuma imboga mu isoko ifaranga se zirava none ejo bundi wabonye ko bantwaye umwana baraza kwibura ngo byibuze ngo tunabone n'aya mafaranga baza bazana zo kwibura none se ifaranga zirava none si umushitsi uguteguje azoza tumuha ibishimbo oya za nkoko ejo bundi bakugabiye ziri kankoko zihari oyo zo mubagira muri ka gakoko agasaka kamwe nibakosha nyakazungu uzafatamo aho ngaho niho nubona kugira igitekerezo cyo kumubona sangika zarashize zagumye gupfa uburenge bwaraje namwe uburenge bwarahageze ubu nyine ziriya ko zo kwa muringoti gica na gica mwumvira aho hakurya twamaze twarabifunze twarababwiye niba twakuzigezamo none tumugishora hamwe twabageneye icyambu cyangwa basigaye bashora mu cyambu cy'epfo yewe nari mvuye igasanga ko ndabona iyo nzira yo kuri kirisi ntayicamwo shaka guca za kabirabira nuko haba abajura ubushize barankubise bamerera nabi ni ukuvuga ko n'ubu nyine tuvugana udufaranga nari nagurishije tw'amata nadushize mu ihamba y'umutsima neza nawe ndushira indani y'umutsima nari mfite idolari $200 mu gipfunsi ikoti boja kuri nyaka yewe ufite ikoti ryiza wa ni ukuvuga ko nafashe aho yawe nzagenda n'ibirenge ziriya modoka zizoja kumpanura nzagenda n'ibirenge iriya nzira ya kabirabira nubwo ari mbi ariko nzagenda mfite ihamba nari mfite amafaranga $200 n'abanyazingira muri kano gasashe kano kabucu neza kano kintuze kikirepe nama nkazingiramo neza ndangiza ncumba umutsima nama ncumba umutsima wahurure namashira ndani ndabizi ko bagica bagira zahure batazikunda cha ejo kujira muri kawunga baba barayitwaye kwama bayinyaka nukuvuga ngo ihamba yose n'intuze n'amafaranga yose nari mfite yose nyashize mu mutsima ndebe uko mbahuruka ariko bagira nabi naje gucyo tanka mfite ziragwaye kandi sinzi ko nozihurukana naje iziwanje zagwaye uburenge none nari ngize ngo nci wabona kwa Alex kwa manyana yawe nurangizaga umbwire nimba ari abakuru wenda wantumaho gahunda zimeze gute mugereje hehe wawa oya yindi kandi naje kureba ko hari inka zihari nyine uramwitegura hariho ifu se irahari nyine wabaye umushanga tugihinga tuzobigenza gute se naho amata irahari n'amata arahari ikintu cyose birahari byose akunda igisusa yo kanyago hari hepfo nta gisusa gihari cy'icyobo kirahari komeza umwitegura none se urabona ari ibigahaza ibikazana ngo avuye mu kiraro yabuze aho arara kuvuga ngo azarare none se umufite kurara imuhira avuye mu kiraro atandukanye none se karabona umujinya dufite wa nyakazungu yaragiye barana niyo wamutwaye si inshuti yabo ni inshuti yabo ariko gasisebukwe kandi si muramuwe ariko arambona nagera hano none se uzi kumuzanye ko afite impamvu nawe yavuze ngo araza kurara hano afite impamvu cyangwa hari ibyo muziranye urwandiko kubera ko ari we rwashikiye n'umwana urumpaye ngo ni se waruzanye avuye mu kiraro rugaki wawe ntigwaki wanje ko ari nje twahuye mu nzira warugiye amasaha ya nimugoroba warugiye iri si ijoro narivuye kwa Zipora turahura wari wagiye kwa Zipora usigaye uja guhura na manyana yawe mutarumvikana
si uguhura nari mpaciye gusa mbavugisha ntambuka. urakeketse twagira ngo muri bazima ejo bundi badutwaye umwana baraza kwibura none nawe uri mu kugenda kuguma kubigira inshuti sindi mu kubona neza none se ukwangawa undi muntu ngo bagutwaye umwana si woga wamutwaye none se usoga umubavugisha ntibaje kwibura ntibarakoshanya ntibaragira gute umwana yicaye bazoza abya none se ugiye none se ndagira gute ngiye kwijyanira jewe wavuye mu kiraro ejo sindushe genda ujyane reba nyine ko tubonamwo nka zibiri cyangwa imwe ubu nyine inka zibiri cyangwa imwe zisigaye zifite umugeni ubu nyine iyo turarashagiramo bijya bya kera ngo twaba tugira 7 umunani yewe dore gawe uri umukire ga Alex arabizi uko yagiye iwawe yayishimye uvuga ko yamaze kumenya amakuru y'amava mu kiraro ya myaka 3 yari amaze ni nkaho batanamuhembye basize banangurishije inka sindamenya nuko zageze ndashaka ko mbikurikirana Alex niwe zigurishe umva heruka ahangaha bambwiye ko hari inka yatwaye ntibamenye ko zageze kuzagaruka ariko nkaho atari afite amakuru ko yaje kuba afite amakuru none nyina yoba yaramubwiye akaza akazigurisha nyine bakitegura urimo kugira ngo nyine ukuntu yambereye yewe ndabizi ko nintaha kagera mu rugo umugore wiwe azaza kumbaza amakuru ngo yambwiye ko mutavugana mutazamuvugana mutazamutelefona aho yayega ahangaha cyangwa waramuhunze nawe rutsaza guhahaza uko waramuhunze oya urabizi ko hano gakubona n'amaheredite bigoye oya amakeredite none ukandika ibaruwa hari radio tungane baza bohereza ibaruwa ikagenda bakaza kuyitora oya ndizo mukunzi ukavuga itondo nyine ngasanga kera n'akajungu ka nantanze nagira ngo ndamuhamagara akaba ariko kitaba yewe amayinite arashiranye iyi credit none mbabwire gute oya yubuzo baramu zirashize mana yanje ntaga karita afite vugana n'iziyo zashize kasubire ndebe gatakundi ngo yewe ugiye yewe mumubwira agaruke ndatamukeneye bagica kera ko baramutwaye ko batamufata mana yaje uko ngiye kuva kuri rezo ayayaya yewe ko ari kuzamo abazungu nimba ari ibiki baba bavuga umusore naje ako kanyagwa kari mu kuntanga buri munsi baza bavuga gute wowe wizeho kari mu kuvuga bumwe kakavuga mu Giswahili ubundi kakavuga mu Gifaransa se ndakiza abana nibo baza basobanurira ngo umuzungu yatanze arambwiye ngo renimere composer niko bari mu kuvuga mutari none nomero kera bazi kwatsa bazihaye uwundi aho none ga naringize ngoreka ngende ga nayinkiri kuri rezo none ga ndagiye ga sinza aho bwira niho ndara turagira ngo ubushize izanka ziwanje batenye ingo zibiri bagica bagira umutima mubi ntibazijya bamasigayo bamuzungu arabipaye
Alo. Alo. Yo. Nambari unayopiga Agiye. Mubwire sindarangiza yewe sindarangiza. None ndamubona gute? mteja wa nambari uliyopiga hapatikani. Tafadhali mumtafute, tafadhali mumtafute hatujamalizana. Samahani, mteja wa nambari uliyopiga Hatujamalizana. Apatikana amepotelea wapi? Amepotelea wapi jamii? Uzashika mvuga ya makuru ko yatashe. Ko abuze gute nawe. Bamaye se bamuciyeho.